Hvala što ste došli na ovo predavanje. Pa ćemo kratko, dakle oni koji su možda čuli ovo predavanje prije jedno 2 ili 3 godine u Radio klubu Zagreb, dakle oni će imati reciklirane elektrone tu a vi koji niste, idemo malo popričati o jednom sukobu, a da vidimo kako stvar izgleda iznutra da bi ublažili možda taj sukob oko filozofije, uopće oko takvih sustava komunikacije. Dakle, digitalni komunikacijski protokol FT8, ali ne ono kako sad koji gumb stisnuti, nego kako taj protokol izgleda iznutra. Dakle, naravno, skinete software, napravite neke postavke, povežete s radio uređajem, brzo ćete naučiti šta kliknuti. Ali šta je iza tog klikanja? Ili kako je taj protokol napravljen da to klikanje nama funkcionira? Na kojoj ste vi strani? Ljevoj ili desnoj? Da vidimo. Pa da, dakle, je li gledate srce ili ovaj prekriženi znak? Dakle, tu je sad taj sukob te dvije koncepcije. Dakle, ja sam naravno na ovoj ljevoj strani tu, dakle, jer inače ne bi vam tu ništa pričao da nisam tako. Ne? Ima onih koji su ekskluzivni FT8 prekriženi. Tu postoji, nemam pointer, ali dobro, nije strašno. Tu postoji između ta dva simbola, postoji jedan mali još prostor gdje su oni, ne, i FT2, ne to, nego taj prostor je zauzet onima koji ne bi, pa to je ok, ali ne bi ja, ili ja bi, ali ne znam i tako. Dakle, tu je taj sukob. Neki kažu to je FT8, ne samo FT8, nego kako je Zlatko rekao, i FT4 i FT2. Neko to smatra smrću radioamaterizma. U svojoj 60-godišnjoj radioamaterskoj praksi ja sam doživio nekoliko smrti radioamaterizma. Prva smrt radioamaterizma je bila kada je se sa amplitudne modulacije na kratkom valu UKV-u prešlo na SSB. Svi su govorili, to je smrt radioamaterizma, nemaš ko je SSB, pa nemamo uređaje, to je skupo. Ne, pa tako ta smrt radioamaterizma proteže se sve evo do današnjih dana. Dok opatimo nikako da umremo, ali je kvaka, ili ja uvijek sam sklon reći, radioamaterizam će umreti ako se ne razvija. Ako ostanemo zacementirani tamo negdje kako smo radili prije puno godina, dakle ako se radioamaterizam ne razvija, ne nudi nove izazove, nove mogućnosti, to je onda nešto što će opet onaj pristup, ja hoću da moje uho sudjeluje u komunikaciji. Zašto smo toliko ekskluzivni? Zašto samo uho? Zašto ne i oko? Na koncu, Beethoven, Ludwig van Beethoven. Kako je on slušao svoju 9. simfoniju? Tako, ne nikako, nego tako da je zavezao klavirsku žicu za stolac, a s druge strane ju je zagrizao zubima. Prema tome, upravo to, dakle, na koji način mi dobivamo informaciju, da li uho, preko uha ili preko oka, nije možda toliko bitna za vrednovanje i da. Ne znam, jel se vidi ovaj tekst? Vi svi poznate 9A6C. Dakle, kako FT8 radi za tebe? Pita ovaj Snoopija. A kaže Snoopy, moje računalo upravo radi vezu sa 9A6C. Vi dobro znate Gorana, Gogu i njegov stav prema FT8. Da je došao na predavanje, znao bi. Može. Može se izbliže ga sliknuti, bit će možda bolje. Dakle, idemo vidjeti šta se događalo sa drugim nekakvim načinima komunikacije do trenutka kada se pojavio FT8. Kažem, opet šteta nemam pointer, ali vidite tu 2017. godina, negdje između 4. i 7. dakle 6. mjesec, krenuo je FT8. Dakle,
nešto novo, nešto znatiželjno, idemo sad krenuti eksperimentirati. Ali vidite da je broj veza telegrafijom nije bitno pao i on oscilira na neki način. SSB je nešto se smanjio količina komunikacije, tako da evo tu FT8 već nekako pokazuje svoje nekakve utjecaje na ostale načine komuniciranja. Ovo je malo starija, ovo je novija statistika, načinio je LA8 Alpha Juliet Alpha, analizirajući radijske veze koje se uploadaju na Klublog. I sad vidite, dakle evo, 2017. godina, malo je boldano, tu se pojavio FT8, i sad vidite da je zeleno je broj SSB veza, crveno je broj veza koje su napravljene Morzeovim kodom, dakle telegrafijom. Dakle, vidite da to nije bitno pala količina radio veza ni SSB-om, ni telegrafijom, ali povećao se broj veza osjetno FT8 načinom. Možemo zaključiti da je FT8 doprineo značajnom povećanju količine radijskih veza. Ovo se naravno odnosi uglavnom na kratki val. Dakle, Joseph Taylor, Joe Taylor junior i Stephen Franke, K9AN, dakle dvojica ljudi koji su ključno doprinijeli razvoju i opće stvaranju FT8 načina komuniciranja. Joseph Taylor je počeo kao dječarac, mlađi čak još od vas, i onda ga je radioamaterizam vodio dalje kroz struku, došao je na poziciju profesora na Princeton sveučilištu, izuzetni radioastronom koji je 1996. godine dobio Nobelovu nagradu za otkriće potpuno nove generacije pulsara, neutronskih zvijezda, jer je bio dovoljno mudar kada su računala postala dovoljno brza s dovoljno memorije, onda on autokorelacijskim funkcijama i obradom signala uspio otkriti te nove pulsare koji su daleko dalje od onih koji su do tad bili poznati i time je osjetno dopunio standardni kozmološki model, što je naravno onda dovelo do Nobelove nagrade. Dakle, radiokomunikacije, dakle šum u radiokomunikacijama je stohastična veličina, slučajna veličina. Ona fluktuira na ko zna kakav način, a signal je nešto što stalno postoji. I ako vi u jednoj sekundi napravite 1.000.000 srednjih vrijednosti signala koji ste primili, šum će se lagano potisnuti, a onaj signal koji perzistira, koji je stalno tu, njega ćemo onda uspjeti pronaći. I evo Nobelove nagrade, sasvim zasluženo za Josepha Taylora. On je onda, kad je minimalna aktivnost Sunca bila u tom 11-godišnjem ciklusu aktivnosti Sunca, on je rekao, ajmo nešto napraviti, da onda u to vrijeme kad su loše propagacije, da ipak ljudi ne ostave radio uređaje, nego idemo nešto složiti, i oni su onda načinili FT8, dakle Franke i Taylor 8, vidjet ćemo zašto 8. Ne, VSJT postoji od puno ranije. VSJT. Godinama. Ali FT8 je napravljen 2017. JT65 je jedan od VSJT načina. Very small signal VSJT, Joseph Taylor. Weak signal, Joseph Taylor. Dakle, JT65 je napravljen dosta godina prije toga. Ne? Dakle, ali FT8 je bio ciljano i to naročito za mikrovalne bandove. Tako da, gdje smo stali, idemo dalje. Dakle, VSJT, Weak Signal, Joseph Taylor. Dakle, na Princetonu, gdje je Joseph Taylor bio profesor, sad je profesor emeritus. Dakle, na Princetonu se nalazi, dakle, možete skinuti software. Vidite, kad se otvori VSJT-X, onda vidite da ima tu dosta načina, digitalnog načina komuniciranja. Dakle, izaberete FT8 i dalje onda skidate program FT8. Gornja slika je posuđena od Martina, 2JK, iz njegove jedne skriptice o FT8. Tako da vidimo šta, imamo radio uređaj starijeg kova, idemo tako reći, i onda vi niskofrekvencijski signal iz radio uređaja preko zvučne kartice ili nekog sučelja vodite na ulaz zvučne kartice, software dakle ste skinuli s Princetona i dakle slušate signal radijskim uređajem, šaljete ga na zvučnu karticu, tamo se radi obrada. Opet komunikacija
prema natrag, iz zvučne kartice ide signal, audio signal koji radi modulaciju radio uređaja. Dakle, ovo gore je malo kompliciranije i vrijedi za nekakav tip uređaja malo starijeg datuma, a današnje rješenja, danas suvremeni uređaji, vidite recimo dole je ICOM 7300, dakle povežete ga samo USB kablom i sa računalom postavke neke napravite i onda je to sasvim dovoljno za komunikaciju. Ali rekli smo nećemo o komunikaciji, ekrani su ovakvi otprilike, dakle svašta tu možete vidjeti, bojama su kodirane na neki način poruke, ovo što je zeleno, aha, njega već imam, ovo što je plavo imam, ovo što je crveno nemam, ovo što je plavo imam na nekom drugom bandu, zeleno već imam, dakle možete lako pratiti za vas koji još možda niste ušli u FT8 svijet. Dole vidite ove gliste, vidite waterfall, vidite signale gdje je tko unutar audio banda. Dakle, koje su važne tehničke odrednice protokola FT8? Izmjena prijem odašiljanje je 15 sekundi. Dakle, 15 sekundi vi slušate, dakle primate signal, 15 sekundi je vaš odašiljač u odašiljanju i šalje podatke van. Dakle, 15 sekundi je taj ritam izmjene prijem odašiljanje. Modulacijski postupak je 8 frekvencija, dakle frequency shift key, dakle 8 frekvencija koje onda kodiraju signal. Razmak između tonova, tih 8 tonova, je 6,25 Hz. Dakle, jako mala promjena audio frekvencije. Zauzeće frekvencijskog spektra, signala kojeg vi šaljete, je 50 Hz. Nema ni slučajno veze sa frekvencijom mreže. U Americi je frekvencija mreže 60 Hz, ali dakle kad se pogleda koliko je zauzeće spektra, onda je to 50 Hz. Dakle, unutar 3 kHz propusnog područja prijemnika ili 2,7 kHz naš jako puno istovremeno može komunicirati, a da jedni drugima ne smetamo. Postoji dakle način ispravljanja grešaka u prenosu, dakle forward error correction, dakle to je taj LDPC način, tako da greške koje se pojave u prijenosu moguće je korigirati. A sinhronizacija ovih frame-ova ili sinhronizacija okvira obavlja se zahvaljujući Kostasovom nizu. To je matrica 7x7 sa nepromjenjivom sekvencom. Vidjet ćemo kasnije šta će to točno značiti, jako bitna stvar u FT8. Dakle, kojih je to 8 frekvencija kojima vi kodirate svoj signal? Dakle, ako sam ja u programu, imam mogućnost izbora odašiljačke frekvencije. Vidite gore, TX je 1500 Hz. Dakle, onda je meni prva frekvencija ili nulta frekvencija 1500 Hz. Frekvencija broj 2 mi je, dakle, 6,25 Hz veća od one s koje sam počeo. Dakle, svaka iduća je, vidite, 6,25. Dakle, to je primjer ako ste izabrali odašiljačku frekvenciju, idemo reći 1500. Ako je ona 824, onda je prva frekvencija 824, druga je 6,25 kHz su iznad toga. Dakle, tu onda herca, šta sam rekao? Ne kiloherca, nego herca. Hvala Maki. Dakle, sve skupa se odvija takozvanim CPFSK, dakle Continuous Phase FSK, dakle taj lagani prelaz omogući ili spriječi da spektar kod promjene bude širi nego što smije biti. I tu imamo i B kroz T2, dakle oblik gaussijanske krivulje donekle, koja, dakle ta obrada signala, zahvaljujući njoj imamo uski frekvencijski spektar. Kod korekcije pogrešaka, dakle, ima nekoliko načina, naime puno načina, međutim ovdje je izabran jedan relativno niži oblik korekcije grešaka, dakle to je taj LDPC, Low Density Parity Check Code, gdje onda se računalo pogleda, aha, u vašem primljenom nekakvom okviru, jel tu ima grešaka ili nema, ako ima, može se nešto od toga ispraviti, ako ih ima previše, onda naravno ne. Dakle, John Costas
američki matematičar grčkoga porijekla. Dakle, on je osmislio način, on je radio u vrijeme Drugog svjetskog rata, radio je u mornarici, i onda je osmislio način kako da sonare koje su ratni brodovi imali, kako da ih zaštite od neprijateljskog povrata signala, ometanja i sl. Dakle, onda je osmislio taj Kostasov niz. S time što kod vojne primjene taj Kostasov niz u svakoj sekvenciji, dakle svako slanje nekog pinga sonarom ima drugačiji Kostasov niz. I onda kad dobijete reflektirani signal od nekog objekta, onda se usporedi, aha, je li to signal, reflektirani signal koji sam ja poslao, ne? Ili neko drugi. Tako da kod FT8 komunikacije taj Kostasov niz mora biti fiksan i svi ga moramo imati. I to je dakle 2, 5, 6, 0, 4, 1, 3. Kad pogledate, zašto nemam pointer? Kad pogledate, dakle prvi redak je broj 2. Onda gornji redak iznad toga je broj 5. Onda redak opet iznad toga je broj 6. Vidjet ćete kasnije na koji, recimo ovo je Kostasov niz 0, 1, 2, 3 do 6. Ne? Vrlo bitna stvar uopće za sinhronizaciju okvira unutar FT8. Evo tu se recimo vidi, taj Kostasov niz, to je niz tih 7 brojeva, on se odašilje na početku, negdje po sredini i na kraju, pred kraj vašeg odašiljanja koje ukupno dakle traje 15 sekundi. I sad, dakle, ljudi se često pitaju, aha, kad otvorimo software, gledamo, aha, imamo jedan dosta važan podatak, koliko se razlikuje razlikuje vrijeme u mom računalu i u računalu mog korespondenta, s kime razgovaram. Dakle, čitava stvar će raditi ako je ta razlika vremena manja recimo od 2,5 sekunde. Ako je razlika mog vremena na mom računalu i na ovom računalu mojeg korespondenta, ako je ona recimo 3 sekunde, nema šanse da mi održimo radijsku vezu. E sad, dakle, točno se zna trenutak kada ja počnem primati. Ne? I sad ja kad primim prvu znamenku Kostasovog niza, onda se vidi koliko ta znamenka kasni, taj bit, koliko on kasni u odnosu na moje računalo. I odmah računalo kaže, aha, razlika je 0,6 sekundi. Dakle, i usput se onda na neki način za tih 0,6 sekundi sve skupa pomakne u vremenu, tako da onda prvi bit koji je neko meni poslao i prvi bit koji ja trebam primiti i dekodirati, oni se točno poklapaju. Zahvaljujući Kostasovom nizu i njegovom odašiljanju u ova tri segmenta. Ovdje se možda to bolje vidi. Dakle, kakva je struktura tog FT8 okvira? Dakle, imamo krenemo odašiljati u recimo 14 sati, 12 minuta i 00 sekundi. Dakle, prvih pola sekunde je odašiljač u fazi da je u odašiljanju, ali još ništa ne ide van. Dakle, nema modulacije. Uvijek to moramo napraviti. Dakle, to je taj no tone gdje onda PLL dođe na frekvenciju, relay škljocnu i sve skupa. Dakle, prvih pola sekunde se ne događa ništa. Onda, nakon toga, 1,12 sekundi odašilje se sinhronizacija, dakle odašilje se Kostasov niz. On se opet odašilje negdje po sredini i pred kraj odašiljanja. Dakle, 3 puta ide Kostasov niz. A 4,64 sekunde ide naša korisna poruka, dakle naši podaci koje mi odašiljemo i onda oni se šalju se 2 puta. Tako da evo, to je tih 15 sekundi. Dakle, nakon Kostasovog niza imamo 1,86 sekundi vrijeme dok mi ništa ne šaljemo iz našeg odašiljača van. Dakle, u tih 1,8 sekundi dajemo vrijeme računalu našeg korespondenta da on dekodira sve što treba, da prikaže sve što je u tih 15 sekundi ili u nešto manje sekundi došlo k njemu u računalo. Dakle, to je taj okvir. Imamo, dakle, bez modulacije, imamo Kostasov niz koji ide 3 puta po 7 simbola i imamo podatke koji idu 2 puta
po 29 simbola, kad se to zbroji, to je 79 ukupno simbola koji mogu ići. I sad recimo stvaranje te sekvence, na primjer CQ91ADE, JN75, dakle standardne kratice zamjenjuju se kraćim kodom. Dakle, ne možete baš puno nekakvog teksta osim onoga što je unaprijed već pripremljeno, gdje se onda dakle, ide na skraćeni kod, onda karakteri se zamjenjuju indeksima, tako da onda imamo nekakav CQ9AD kao 00 bla, imamo zapis u heksadecimalnom obliku, onda dodajemo taj LDPC kod za korigiranje pogrešaka, dodajemo Kostasov niz 3 puta, dakle 2560413, i onda opet moramo napraviti još jednu konverziju, jer moramo imati situaciju da nam ova završna sekvenca sadrži brojeve od 0 do 7. Jer to su onda tih 8 frekvencija koje mi odašiljemo prema van. Znate kako to zvuči, ono pjevanje koje čujemo kad slušamo FT8 signal. Tako da evo imamo 3 puta imamo Kostasov niz, 2 puta imamo korisne podatke. Sad idemo vidjeti kako se razmišlja o FT8 na dvije strane. Sad ovo ne možete čitati jer je malo je, sitno i nije baš oštro. Dakle, jedan radiomater 9A3, član radio kluba Zagreb, na forumu je napisao: netko je nedavno ponudio jedan dobar vokac, tada mi nije trebalo, ali sad bih htio, imali neku informaciju. Ja mu odgovaram: znam pozivnu oznaku čovjeka koji je nudio TH21, javit ću ti putem FT8. Sad on nije postao ljubitelj FT8 radi ovoga tu. Nećemo reći, dakle, protivnici FT8 uglavnom su malo vremešniji radiomateri. Evo ga, dakle, kažu ljudi, pa FT8 je uništio SSB i telegrafiju, ali nije, barem kad se pogleda ona analiza, statistika komunikacijska. Ne? Dakle, onda, koje je vaše mišljenje, koji je najbolji mod? Telegrafija, USB, FT8, braco, ti letiš van. Ne? Kakav je FT8? Dakle, ovo je opet zgodna majica, zgodna, jer je stvarno Joseph Taylor išao s idejom: idemo nešto napraviti da amateri imaju šta raditi u minimumu aktivnosti sunca. Da, evo, mnogi će kazati, FT8 je ubio radioamaterizam. Dakle, i Frankensteina su... Kaže, ja sam ubio čovjeka, a ti? Veli, ja sam napravio DXCC koristeći FT8. Vidite, kud je otišao Krimos. Da, dakle, FT8, 15 sekundi, 4 puta 15 sekundi, 1 minuta, da man napraviti jednu vezu, mislim, tako da, evo, čekajte još 1 minutu. Da, onda ovo kažu, pa šta je sad tu štosno u FT8? Ne, pa evo, uživanje. Gledamo, da. Ovo su isto 3 načina koja su sahranili amaterizam. Amerika, do Amerike na 6 metara, da, kaže, mogu čovjek sa FT, veli, ti šuti. Šta sam ja načinila? Kaže, primijetio sam da si poslala 7.3 bez RR na FT8. Dakle, Roger je nešto što je nužno za završiti vezu. Nemojte ovo gledati previše. Dakle. A evo, kako je doći do DXCC-a FT8, ne? Dakle, za čas imate tu stroj i... Sad ova montaža je napravila prije recentnih političkih turbulencija. Da, toliko sam već umoran od pobjeđivanja. U politici? Ne, FT8. Ne. Sad, dakle, ovo isto malo vuče. Evo, ima još nas crnih ovaca koji i koristimo i telegrafiju, ali spadamo im među bijele ovce. Dakle, ajde, možemo
evolucijski niz ovako pratiti, ne? Da, FT8. Kaže, šta radi FT8 policija? Veli, imao si preveliku snagu, tvoj ALC je bio previsok, moraš napraviti, pomaknuti se kod F kroz H moda, ti mi smetaš, dakle sve je to minus, dobit ćeš kaznu. Ovo isto klinka je dobra. Ja mogu upotrebljavati sad telefon dugo vremena jer, kaže tata, nešto instalira nešto što se zove FT8 i nešto drugo što ne smijem kazati. Očito tata, ovo smo već vidjeli, samo malo drugačije. A i ovo je isto varijacija onog jednog slajda od prije. Sad, zašto ti preferiraš? Pa gledaj ekrančinu. Ovo je nešto iz filmskoga. Ja ću te naučiti telegrafiju, ja ću tebe računalo, pa ćeš moći FT8. Ne? A to je opet svađa oko Roger ili R73. Vi koji radite FT8 ćete prije skužiti što baš oko toga, oko svađe, šta se daje na kraju veze. Ne? A opet ovaj Šved je ovako rekao, hvala za vezu 7.3 od mog kompjutera tvojemu kompjuteru. Ne? Dakle, drugim riječima hoće kazati, pa to računala rade jedan s drugim vezu, ali da bi ta računala mogla komunicirati, morali ste ići na tečaj, položiti ispit, dobiti dozvolu, kupiti uređaj, napraviti uređaj, montirati sve skupa. Dakle, ima puno toga prije nego što moj PC nekom tuđem PC-u kaže 7.3. Ne. Evo, tu je QRM, ali FT8 čeka. Da. Sad, ovo je donekle zanimljivo, pokaži mi na ovoj luci gdje je tebe dodirnuo FT8. I ja sad imam nekih 30.000 veza FT8 i nekakvih 8.000 veza FT4. I stvarno je kad na kraju dana radim sat vremena i onda rekao, pa s kime sam ja održao vezu? Teško se sjetiti. Kad radim veze telegrafijom ili u natjecanju, to je nekako čovjek dublje to pamti, dulje pamti, na drugčiji način pamti. Ne, dakle, ovo je nešto, održite vezu, ok, to ode u log tamo i vi što više ne gledate. A nekad davno, molim? Pa da, ne ostane ti ono, dakle, gdje je tebe dodirnuo taj FT8? Ne? Kako sam si ja jedno vrijeme, kad radim FT8 na QO100, ajde to je malo ovako možda zahtjevnije, donekle na satelitu, onda odradim vezu, pa sad idući s kojim nisam radio moram ga čekati nekada i 3 dana, nekada 3 minute, onda odem na QRZ.com i malo pogledam, da vidim koji je to čovac, kako izgleda, kakav mu je uređaj i onda na taj način si pomognem da onda mogu reći gdje me je dotaknula ta veza. Vidim, gledaj, pa on ima iste uređaje ili slične kao ja i tako, ne. Ali ovo je nešto što stvarno stoji, ne. A evo ga. Evo šta je fonija, šta je telegrafija, šta je FT8. I ovo je isto jako zgodan štos, gdje kaže, na FT8 nitko ne zna da si ti pas. Ne, što je istina? Pa da, naravno. Viš, nemojte smetati, tu je jako zauzeto, svi zauzeti FT8 kontestom. Da, ovo isto kažu, čvrkaš po računalu i to je to. Ne. Sjediš u vrtu i DXCC, evo ga. Ne, ovo je slično, ona kljucalica negdje gdje. Da, teško se radi. Da, i dakle FT8, dakle 15 sekundi primam, 15 sekundi onda šiljem. Možete vježbati u tom ritmu. Aj da, ovo isto možda štos, FT8 ćete puno brže vući kolica prema DXCC-u nego ostalim modovima. Sad ovo isto štosno, dakle telegrafija to je kao FT8 ali za ljude. Da, može se reći. Mali se hvalio u školi sa FT8 pa da, eto. Ovo vjerojatno vidite čitati, ne? Hej, zašto si ti ovdje? Zbog predavanja o FT8 u Sisku. Floki, čuvajmo se ovakvih.
Evo, dakle, to je ukratko FT8. Ja mislim da nisam ništa vremenski pretjerao, ali ako ste za, onda bih ja zaključio ovu prezentaciju, a prešao na sljedeću.